Project Faith kum sang ni som paruka din na niya atira chuan fundraising te nein henga kan sum mu swat te hi bihar sadam lo te chan puinan manchina ni mai ba ka homa te kalin no pangte hun man puinan manchin ani ithu hi ka ke tan te hian khon var ani a ka konga tan engani ti kan mu a chu Project Faith po hian kanin nganan kan mangani tun lai zirtina sang lengai dan sang in min chim to na khovela hian pathian thu a zung het zo kan kai thena turin Project Faith chuan interpretation le pathian thu dikzok le fuzok kan sha thena turin chan kan lamek bok ani machine tum chokal re na kan zon chu kan no na hian ruak aw ma wangin chu mit no ka tur chuan kan song fekani mani thanem ngai na a hetiang ang vision akal hian kala ol em a chu sharing in Project Faith te chuan beroya kho havina pathian thu ne in bilem tian en fia reng ang khan pathian thu ne na a in mil reng thena turin kan kalphung te tharau thelim ongai changin kan hun kan mang thin ani Project Faith Academy kalpui chau ani dona chuta chuan music class te life skills class te le art class mangten hun no pangten thazo kan man thena turin kan buat sei chaudona he chan chin thashil hi kan thei anga kalpui helai mura po hian kan tum bok ani Project Faith hi interdenominational ani a inpum khata inlungrual taka chanchin thakan shil ho thena tura buat sei ani bokani sumle pai mai ni lovin kan thiam na le thei na te Project Faith member ten luan swat tir zel kan tum bokani